بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمها لغة إزة تربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيت كم آيت تغري مغل نماذ فوق كوري مگن دے تفسیر کلا ہوگا ادی اگن میں واخدا کم مگن دنی قرآن کے مقدمہ به گتو مگتو قرآن کے مقدمہ کے میں فاونو گتا گتو میرے اگن میں واخدا کانی الناسخ والمنسوخ به گتو اگڑان نان فدان اور میں کرید ہوگا واخد کے فوانے ابو بکر کے فان قرآن جمع کرگما عثمان کے فان قرآن جمع کرگما به گتو وكيشته ميغوتو واقدا كافوايروغا فاغا ويگندان ام مهم نغتا كي دي خليفه ام بس قران جمع كربومغا كيرت قران کے گوتو نوہیمنے ایوس اچ لیووا فنواکا مانے کی ایوس منسوخ کریفا وا کینسل کریفا وا ایوس آیت كيرت قرآن وغا ليوفا فان واكن أبو بكر كفان کے قرآن جمع کرن گوس ادي عثمان كفان مصطفى ایکو پی ہے ایکو تے جمع کرن گاس ایکو تو میاد اور میں باغ دکو میدانی باغ دکن ہم جے فام ونی نسخہ بھی ہے گوتو نسخو کے نو تو نسخو میگے مانے بدالار گباہو گوتو میگے مانے کی افلو نوت فہلو میں مگتو ngarai bahu bune ulene nusikhat ash-shamsu ad-dhilla ebahi iruge alikan adirikam fuhalafiya adi wa nusikhat ar-rih atharu al-mashi vaage sababun fiyawaluge atharu fuhaviche emima fuhelum nuwata ufudu mi manatakuga nasbo beenu kuradigen dan adi hame me etchen anittanu naqul kurumuge maanaga من نسخ بين كرمدان ميغتون كيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى وحي كرب عفاوه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أما كشورن تمن نسكدا كتابا من كون عملت ملائكة مدوير كرب فاليوفين مي آيات مرادة كي فتن عملت نقول كرون واحد اما آيات كمينني लियुवी वाहक नमसे के मुराद के गुत के मेननी नकुल करवण वाहक एमे मा नस्खो एक मानतो के बेन करवे उफुलु नत फुहेलु नत नकुल करम के मानाएगा इस्तिलाह को तो नस्खे में बुने बहु के माने की ए शरई खिताब के सबब शरई हुक्म उफुल के दियो शरई खिताब के सबब शरई हुक्म उफुल के दियो में तारीफ बलारुगा शरई हुकुमा की को बातो नत शरई हुकुम के माने की को बातो एक माने की यही मुकल्लफुन के अमल तक गुले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खिताब है अमल तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्तकुम खमका में जो अमल कुरम वी गोय बयान कुरवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकम को बयान एकम को इवाफ व हुकुम ए इब्ने बहु के माने की शरअ हुकुम का em algon men evs kameg ekam kuruma Allah subhanahu wa taala ekam kuruma angwa fa kam gawana mege mane ki hukume em ege hukum Allah subhanahu wa taala algon men ngi bayan kunte shar'i khitab ege mane ki shar'i khitab ke sabab shar'i hukum em shar'i khitab ki me kirt qur'ana kit man nabiy sallallahu alaihi wasallam ke sunnah මේ ශරයි හුකුමා ගුලේ ගොතුම් මි අන්න වාහක අන්නානි කීරිත් ගුරුවානුක නොවත කීත්මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතුග මි දේතිග බයම් බෙගම් වාන ශරයි හුකුමා බෙහි ගොතුම් ආස්වා වාහකත අදි මේ ශරහ තාරිෆ් ගබින්නනි උෆුලු ඒ අමල් කුරු හුට්ටාලම එහෙම ඉස්තිලාහි ගොතුම් मी कुरिंग अलगन में नस्खो के लुगवी माने बदार के मीनने उफुलुमा फुहलुमा नकुल कुरमा नमस इस्तिलाही माना है उफुलुम एक माने की अमल कुरुं हुट्टाल एम कुरिंग अलगन में अमल कुरमुंगा अमल कुरुं मी हुट्टालनी
fahum mi bawa de vun hukum ke sababu komekas nasxu ke maane mi bune boh ke maane ki shar'i khitab ke sababu Allah subhanahu wa ta'ala kamaka guligen argument nan e bayan ko devwa fa hukum mi hukum mi bayan ko devvani kirit qur'anu ga nuwata kit man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga e hukum e bawa levima kurige hukuman amal kurun huttige midani heme mi tawrif ka mi bune wa ke khulasa gutiga الناسخ نوتا نسخ كروا فراتا كي الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن ميجنوا حكم تبس رسولا سنة بس ميجنوا حكم تجنوا فراتا أدي إجنسوا حكم تنسخ كروا باطل كروا فراتا كي بس الله سبحانه وتعالى الناسخ كي أدي آية بس معنى كي أقولنا مباوا لبوا فوا آية إن نسبة كبس أربعوغا الناسخ كي إما الله سبحانه وتعالى نسبة كبس إبا بينو كروي أدي هم آية نسبة كبس إبا بينو كروي أي إن آية أنين آية نسخ كلات إما آية ناس كوريغة إكما بهيغتون أنغوا فوا آية مي كنسل ويجن بدن إما أي كروغتو كبنانما نسخوما كيما أرغمنا دن بدن أي Allah subhanahu wa ta'ala kurin kamaka gulegotum bibawala wa fa hukume ege a hukumen awma kuga kurige hukum Allah subhanahu wa ta'ala batil kurapan kirit gurwana mi balala eruga naskhwa goitten argument nan ebe fenigen de tingutaka igodan nan fadan kitman nabiy sallallahu alaihi wasallam ge macca mi tevi saharuge digu muddatuga war babaru ayatake miwani bawa dabwafa argument nan mihar kirit quran ko fennam mewti hahas 230 ha aya mi ayatku ge iturum veswani ehin ayatake miga kuriga bawa dabwafa namawas e ayatan eke halatta meduerum wani ayatan naskho wegen gossam cancel wegen ubigen gossam komekas mi tingotakan eba behigen ebade naskhun tim bayaka ekateren eggotaki tilawata hukum naskhu ek maane ki Allah subhanahu wa taala meti kirit quran ge ayat bawala baf ehmema hukumen mi bawala bani ek misalaka mi gaatun kirudinu magule gutun mamiha koda derful gaatun kirudinu magule gutun ayatin Allah subhanahu wa taala mi bawala bani mi ayan Allah subhanahu wa taala mi wani e aya kiyevum was naskhu kurawwafa adi e ayatu gawa dini hukum was wani naskhu kurawwafa e mei evvattaru aya kiyevum was naskhu kurawwafa e ayatu gonna dini hukum beswani nasura eme maane ki e ayatan nonna kirit guruwan ko mihara kuri go vedan kirit guruwan mi jama kurabun ayaruga mibuna ayatan nonna den kuriga mi cancel vi ayat awgamenna mi engeni kochaku hama kirtman nabiya ki sunnatu eme fara mi ge misala ki mar guruwan ayat bes cancel va adi e ayatu gawa hukum bas cancel wefa ei algon me gunin ibbatar we ega misala ki Aisha ummul mu'min Aisha radhiyallahu anha ge kiban riwayegen asfawe ekamna abdal wa Aisha anha qalat kana fima unzila min alquran 10 rada'at ma'lumat yuharrimna ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما نقرأ من القرآن komekas mi hadis bas fuluga mi annani hama kuriga mistakun kiyawa ulun ayatake 10 rada'atin ma'lumatin yuharrim hama qur'anu ga ayatake kotukama bawale fawaat ekamana me vidalwani kurin qur'anu ga bawale vigem wani ekkiruga gotun haram wani dihafara buima kama mane ki kodakujjaku dihafara buima ekkiruga gotun me haram ehnnamavas fahum e hukum miwani fasfahar boyegen haram wana kama angawafa ehme emme forta mi annane dihafahar koda ujjaku dihafar angenege kiba boyfikam gawanama
haram wa wahaka namaves fahum Allah subhanahu wa ta'ala wani hukum fasfahar buimun ekkiru gotun haram wanika mewani angawafa ehmema fasfaharu kurim bi bayan bediya diha faharu mansukh wegen bi de mane ki emme furtama me onnani diha faharu wa gotam me onnen hukum ma namaves fahum ehin hukumen awma akuga kuriga hukum mansukh wegen midi mi'at mi hadis ga asmennani adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhar wirugas qur'an kiyeve ayate vi 10 radaat ma'lumat yuharrimna kurin qur'an ge ayate ke fahum wani aya kiyuma hukum wes mansukh wegenne ehmema mi nuguta ge point ki mi ayate ki mi kurin qur'an ge himenigen di ayate ke namaves Allah subhanahu wa ta'ala miwani mi aya kiyevum wes miharu huddano gotu galawaf mani ge qur'an nune miharu eki adi e ayatu gawa dini hukum wes miharu wani cancel wegen gosway eme ei argumenna mi engigenda evvattaraki devana wattaraki hukum naskhu efa tilawatu naskhu nubu mane ki misalakan ayate menune baawalawwa e ayatu go onna dini hukum cancel wegen midane naskhu wegen midane namaves e aya kiyevun ham qur'an ge boy lawwa mane ki ya cancel lennowe ayan ham eggoten ebote kurim baawale vyaya ekamaku e ayatu ge ebuna dini hukum harmoni cancel wegen gosse ei devana wattaraki mega misalaki firi marwefawa mihage idda kamuga islam din ge kuri kolonnani enharu wanden gei nunukume hurumai ehmbima kurim me inna idde ki enharu wanden gei nunukume huru Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani baqara surah ke 240 ayatuga والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول تباميهم كترين أمين دوكو مرودا ميهم إورين كي أمين جاين نرين مكان ندا أهر دوها دان دين كيم بويما فيرام كوتو بينو قراني إتش إورين كي أمين دينما وصية قراهش كمان إمما emme kuriga men hukuma ki emihunge iddage gotuga diha harwan sorry mi en harwan den emiha hunna jehene kama mewan en harwan den iddage gotuga en harwan den firmaru fawa miha ge iddage gotuga mi ayin hama ebote mi haruga 240 wana ayin ei baqara suratu namawas mi hukum mi harwani naskhu wegen gossa ege badalga Allah subhanahu wa ta'ala miwani e hukum uge badalge ehem hukume bayan kodde bumattaka hin ayate baawala bawa ei baqara suratu ge 234 wana aya ei walladheena yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 adi tebami hunge tere marwa mi hundu ko fadda ambi ekambalunge nafsu takagen hataru maha dihaduhu mi hunna nide intizar qurahush kame ehme fahum mewani firi marwa mi hunge iddage gotuga hataru maha dihadus emuge iddage gotuga lawwafa kurin marwa firi me marwa mi hunge iddeki en hardus mi ayatan algonna visnaruga mi ingigenda ekkamaki emme furtama hukum ke gotuga mi baawale vunu aya walladina yutawfuna minkum wajana en hardoge idda gotuga mi inna ayata ki baqara sutuge 240 wana aya komekas miga algon men point ke gotuga balam bi hukum mi ayin adivis kirit qur'anu ge bote namaves mi ayatuga miwa dini hukum mihar miwani nasko gen gosse ehme ei devana wattar ehme furtama wattaru ge gotuga alme mi boni por e aya qur'an kiyevuma adi e ayatuga wa dini hukum was nasko gen diu
දෙවනවතරකි ඒ ආයන් අල්ගොන්නෙන් කියවාන එකමකු ඒ ආයතු ගවා දීනි හුකුම් නස්ඛු වෙගෙන් දාන ඒ දෙවනවතර තිවනවතරෙන් ෆහවතරකි තිලාවතු නස්ඛු වෙෆා හුකුම් නස්ඛු නුවු දෙම්මේ ගාවන්නෙන් කියවි හුකුම් නස්ඛු වෙෆා තිලාවතු නස්ඛු නුවු බිෆාර්මේ එන්නනි තිලාවතු නස්ඛු වෙෆා හුකුම් නස්ඛු නුවු මේක මානේ කි Allah subhanahu wa ta'ala me baawale vi ayen adivasama kiyawa gotan algonmen kiyawaniye namawas e ayatu me sorry Allah subhanahu wa ta'ala me baawale vi aya kiyavu miharwani naskhwegen gosse namawas e ayatu ga onna hukum adivasama bote Allah subhanahu wa ta'ala baawale vi ayatake e aya ආයතුගේ කියවු මිහාර මෙවණි නස්ඛුවකින් ගොස්ස නමවස් ඒ ආයතුගේ හුකුම් අදිවිස්සෙ බොයි මේක මිසාලකි زيد بن ثابت رضي الله عنه أن وداعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربان كتب من خليك فان السويمه الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة ميهما كيرد قرآنه آية إن كوريغا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة كابن كفا وانهنايا كابن كفا وفيرهنا زينه كفنما تبا من ادميه رجم كراهش كم مي آية مي كيفو مهار مواني مي آية كيفو مهار مواني كنسل وگين گوس نسخ وگين گوس نما بس مي آية تو من ديني حكم هم من گوتن يبان رجمගේ මේ ආය බාවාලෙ මුෆහු මියාම් මෙවණි තිලාවත් මන්සූඛ් කුරේෆෙ එහෙන්නමවස් හුකුම් දෙමිගෙන් බියේ උමර් රදියල්ලාහු අන්හු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මින්බරුගා හුන්නවා ඛුතුබා දෙවමු විදාළුවේ හමකෂෝරුන් අල්ලාහ්ගේ හග්ගු ගොතුගා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆනුවේ අදේ කලේ ගෆානා ෆොත් බාවාලෙ වේ ඒ ෆොතුගා බාවාලෙ වේ ආයතෝගේ තෙරේගා රජම්ගේ ආය බාවාලෙ වේ තිමම් මෙන්නම් එයා තිමම් මෙන් එයා කියෝමෙ එයා තමෙදු විස්නා බුද්ධි කුරීමෙ ෆයි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රජම් කුරවි අදි ඒග ෆෞගා තිමම් විස් රජම් කුරීමුයි කොමෙකස් මි ආයතගේ මෙන්නනි කැවෙන් කොෆා මේක ziනේ කොෆිකම් ගා සාබිත වෙච්චකම් ගවානම ziනේ කොෆිකම් ගවානම ෆිරහෙනකොස් අදි අංහෙනකොස් දෙමිහු රජම් කුරුම කොමෙකස් මි තිම්වන වත්තරු මි ආයත් කියවු මිහාරනෝනි කැන්සල් වෙගෙන් නස්ඛ වෙගෙන් ගොස්ස නමවස් මි ආයතුග මෙවා දීනි හුකුම් හැම මේ ගොතගේ බොයි එම්මෙ කුරියකේ එම්මෙ ෆොර්තම දුවවස් ඒ ගොත මේක එහෙම මේ තිම් වත්තරු argument tafatu tin gommi fenigem midi emme fortuma wattaraki qur'an e ayatuge kiyevuma adi e ayatuga wa hukum nasxugen dawattaru devana wattaraki e aya kiyevun nasxu nuwe namavas e ayatuga wa hukum dini hukum nasxugen dawattare adi timwana wattaraki mi e aya kiyevun Qur'an ke gotu kiyevun eya bani nasxugen gossa namavas eya tugawa dini hukum nasxugen lude me tim wattara nasxuge waga dakkar argument na fenna mete gerit Qur'anuge ayat nasxu mi beheni tim baika komekas me nasxu ma behe gotun ilmeri waga dakka fe bore mikamuge me muhimmu kamaki kobato mege faada ki kobato ektarin ekkamege got gelmer mifah korani deenuge hukum ta baba levvigen agen egigen diu ema naskhuge ayatun egunima awmen nan egigen dana deene hukum ta kihinetto tartibumu miyai mege wadannan fadan hukum tan ai tartibumu mistakunge suwal kurma eggota mistakunge dirulma eggota ema tafsir mi awmen qur'aruga minasikh mansukh egumaki war muhimmuka min ege sabun argumenna hukumta bawale bigen agen egigen dan adiyama ehme hukumtan istim devana kamaka hukumtan istinbat kurumuga ay nota hadith ge nasikh mansukh engumu fasih wegen diu
e maane ki migeteren emme furdo bawale vuni kongatikam fahum bawale vuni kongatikam migotam minasikh mansukh engunima awgamna dini hukumta nagan eba fasih wagin ebade timman logota ka minnani hukumto ge rajih nuwata emme rangalu go bayan kurumga fasih ka libgen diu nasikh mansukh engunima awgamna eba engigende mi masala ge emme rangalu gotaki ko baakam ඉද්දාගේ මස්සලාගේ එම්ම රංගල ගොතකී කොබාකම් නොත දෙන්නේ නොත රජම් කුරුම්ගේ මස්සලාගේ එම්ම රංගල ගොතකී රාජ්‍ය ගොතකී කොබාකම් එමෙ යල්ගුමින නාසිඛ් මන්සූඛ් එගුනීම වා ෆාදාකි අදියම එම්ම හතරොන ගුදාක අල්ලාහ්ගේ ශරියාතුගේ ෆුරිහමකම් හාම වෙගෙද්දී හුකුම්තන් ආස්වා තර්තීබ් සෝබු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්තකුන්න මිබාවාලේ බි හුකුම්තක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඕගා තරිකම් mi nasikh mansukh denigatima algomenanga be ekigende fasuna de me faunu gutaige gotu meti qur'an tafsir kuruma maana denigatumga fasih wigendi em nasikh mansukh algomen denigatima denigana gunima qur'an ge ayat tafsir kuruma adi ayatu ge guna maana algomenna denigananga ba fasih wigende misab meduge minasikh mansukh miba algomen irad korbe minimuni den algomen anna hafta irad korbe fashani tafsir behegutuna tafsir ilma ki kobato to tafsir ilma behegutun ilmeri dakka furi waqt ka behegutun irad korbe den anna hafta algomen waqt dakka pura befulna baswar bada shukriya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh